米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌比第二然伊达古高瓦斯，上主是我们的依靠。萨利卡卡马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹semua sebab atsifang sekalima atusir suasa u mapatlama ay no kawas ni Yakob atamlaw i tata u malamatlay umitiaray atamlaw to tapang akawas ning rai tata u malamatlay saan。诗篇146篇第5节说，那得到雅各的上帝帮助的多么有福啊！那投靠上主他的上帝的人多么有福啊！萨利嘎嘎奥乌那伊嘎瓦塞阿乌拉阿图穆泽多萨嘎拉里哈塞伊达阿图tam tam tau乌那伊嘎瓦塞阿塔能阿图nga ayay阿罗泽umitlama ay ititaanan amitlemak to sa kanga ay no tam tau atlemak Unai kawasai ku rihatai ita saka在itu katalaw在itu karau kita。从主而来的爱与公义，使我们与人和睦；从主而来的智慧和恩赐，帮助我们行出对人有益处的作为；从主而来的平安，使我们不再惧怕和忧虑。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangao mitier kako itiswanan saka matleng kako ami patrahkar to nga ayay a facu no miso. Upitieran ako kiso saka jirihatay ko urip namako i masa maamaanay a lemak。主啊，因我信靠你，使我能够彰显你美好的形象。因你是我的依靠，在各样的环境中我都感到平安。Pakani i dalam anay ang nganganutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamet no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。